les vjetra. Jednog proljetnog dana nalet jakog vjetra iznenadio je gradić na zapadnoj obali Istre. Crni su oblaci prekrili nebo i u tren zalili ulice obilnom kišom. Nitko toga dana nije očekivao oluju. Pojavila se iz vedra neba. Stolice i suncobrani letjeli su po terasama restorana. Ljudi su trčeći potražili zaklone, a trgovci na brzinu zatvorili svoje štandove. U cijelom kaosu samo je jedan stranac ostao miran, kao da se ništa nije dogodilo. Izgledao je čak sretan. Navukao je svoju sivu kabanicu i nastavio šetati tada već pustom ulicom. Njega očigledno oluja nije iznenadila, a još manje natjerala da se skloni. Uživao je u rijetkom prizoru vremenskih neprilika. Prešao je nekoliko ulica te došao do mora. Neko je vrijeme gledao kako valovi udaraju u ribu, a zatim je uočio nešto zanimljivo. Jedan štand na kojem se prodavao nakit još nije bio zatvoren. Približio se da vidi tko je taj trgovac koji misli da će po ovoj oluji nešto zaraditi. Prodavačica je bila mlada djevojka koja je sjedila opušteno u svojoj stolici. Nije izgledala kao da čeka nekog kupca. Njene su oči nježno promatrale oluju. I ona je djelovala sretno. Nasmijao se. Možda je naišao na nekoga tko uživa u toj nebeskoj predstavi baš kao i on. Zastao je nekoliko koraka ispred djevojke i tada ga je zapazila. Na trenutak su se gledali kao da su jedini na svijetu, a zatim stranac priđe djevojci. Sjetio se da ima ogrlicu čiju bi kopču trebalo zamijeniti jer mu je već jednom ispala. Skine je oprezno i upita djevojku može li ju popraviti. Naravno, Rekla je djevojka sa osmijehom na licu. to ću odmah srediti. Kad je primila neobičnu ogrlicu u ruke, cijelo joj se tijelo naježilo. Oduvijek je imala čudan odnos s predmetima. Osjećala je njihovu energiju, a ovoga puta bilo je mnogo snažnije nego inače. Zastala je na trenutak te ga oprezno upitala. Odakle vam ova ogrlica? Dobio sam je od jednog prijatelja. Malo ga je bolje pogledala. Nije bila sigurna koliko stranac zna o toj ogrlici, pa je lukavo prokomentirala. Ovo je jedna posebna ogrlica. Sigurno ima i svoju priču. Pokušala je saznati nešto više. Vjerojatno imaš jaku intuiciju kada si to osjetila, jer ova ogrlica uistinu ima svoju priču. Odgovorio je stranac začuđen njenim komentarom. Kako ti je ime? Upitao je na posljedku. Akaša. Odgovorila je. Iznenađena što stranac spominje intuiciju. Akaša? Ponovio je kao da nije dobro čuo, a oči mu se širom otvoriše. Zapravo se toliko iznenadio da je nakratko ostao bez teksta, a zatim joj rekao. Znaš li da je Akaša po Vedama 5. element? Naravno da znam. Nasmijala se Akaša i nastavila se čuditi strancu koji je čak upoznat sa indijskom mitologijom. Čekaj, nešto ću ti donijeti, rekao je stranac sav uzbuđen i otišao brzim korakom. Vjetar se tada znatno pojačao i počeo nositi kišu vodoravno. Srećom, Akašin štand je bio dobro zaštićen. I dok se ona zabavljala sa ogrlicom, stranac se vratio sa knjigom u ruci. Evo, izvoli, ovo je za tebe, poklon. Nasmijao se srdačno i darovao joj knjigu. Knjiga za mene. Glasno je povikala djevojka. Zbog silne buke koje su proizveli vjetar i kiša, morala je povisiti ton. Kao da je oluja htjela čuti njihov razgovor. Ma zaista, baš ti hvala. Obožavam knjige. Uzbuđeno je vikala Akaša i vratila strancu ogrlicu. Toliko je bila sretna i zahvalna da mu, naravno, nije naplatila popravak. I tada je stranac otišao, jer im vremenske okolnosti nisu dale da se bolje upoznaju. Rekao joj je samo da će se vratiti drugom prilikom.
a Kaša je odmah otvorila prvu stranicu knjige i počela čitati. Ime knjige bilo je Lovci na oluje.